Tengah hari mai bel memang bingung kontak kurang belak sebani. Cesta kun hari memang lebih banyak macam. Wafam di nupi lalu si aku kunai sudah di nungtigi teknik pun sudah thokpa nupi sini teknik itu fenomen namanya. Ibu nunggi lagi lari matang tu resu. Kunai sudah thokpa teh aso isu singda nupi namang thana song thokpa wafam resu. Aku kunai sudah di nupi sing struggle se nungtigi teknik apa struggle se mana hasilnya masih ngasi maksud aku imam lup memang teknik struggle tahu. Aduna adu siguman message da media ki kutang da matam da keng tag ma sing ngasi maksud matam du struggle do chathari bi ma sing ning khonda ai bi kok no na pawjal pijaning Manipur si 1949 da India da tilang tra matung da Manipur si 100% tagi henna India da tangjara hen film da koi le everything quite big pa posak tagi hauraga koi daily essential items mama ko India tang hen ako economy si nam tharaga le aduna koi term da ngasi Manipur na hingi film se captive market economy nan law maramdi India na Manipur gi leriba state lai nga access da chahi segi una pira iba budgetary support ase paisa central ase mase pukse jam chauna ministry lai pira ko di man ba ta sing badi oitaba maramdi adu bas budget subsidy projects the central government ki scheme mayama pira ga so akoi di hingdaba yadaba ni India da import toroga loina moksi items import toroga leriga hinge ba modera loina puthokhi se tunghok deba even akoi gi lau shungi amasung umangi pothok sing sidagi phangpa income de hawa puri chakhi above this sidagi su handok dana sida leriba India rom gi banking and non banking financial institutions sing sina khongko labor deposits ma'am chehi de kya hundreds of crores masi Manipur da reinvest over the I think 10% your more ate idi India rom thokraga invest of yung acta niya ado regadi akoi economy se ngasi leirisi utung ho badi sing hebung muna ado na akoi lomi sin mi lai ba sing di sugun ba lai ba don oi leri akoi ure lambi thong kangla pak sing bole yeng mude phajai no ha mam di lak phusing ai moru ba handak lam ni swa yeng no re but atha pada kai de sala yeng mu tom de economy jam backward mal hai bauna kai de gi kong rom de gi hainer pa som da swai hainer pa de sina kai phok de gi pau seng on phang ge da pasoi mo dang pok changmai jin kakjing de ba phang ne khar de hainer bi ai khale adu ma sim dang de haining badi rendagi politics to man politics sector sida di imong bi wa pham le politics de imong bi wa de yam sing haining bada adu na masi aran ba wa pham ni masi de mo gi vote commercing na ai ming sinam le magasu madu tok de fa se hainu aduna masi matang de brinda means media ki silna sing de nang sing ming de segi brinda ki politician mari le mo news coverage bi rak pada adu ki mamu no pigain pan medo ai de fa pan bi ha jene maram di this politics this the ai su involve su tok to bi no ha jene ko voting de tokyo tok to madu yam cham no hom tok ti ko madu di ta sing na spa se lok pho hai wa pham se yam sing ta ba ta sing badi UN gi Human Rights Council de su India government about 47 countries na of spa se pil to on har kham India government amado kesu na sung le chu maram di of spa lok pho ge di Indian army na ai khoi
operation chathabang amoy han kan mukdin leib aduna di sigi matang da di India government si army na pai have in a sense equation the military rule lay have democracy like they democracy say just fisang never go fisang si maru the heart but mayam chathakidana 100 officially listed fair encounters listing of sangwa akoina pa the listing ani more than listing ani ko si lay have adu regadi karino ba lebak si tawri se natra adu lalo ho nam thabagi mingda lalo gi mai kai da gi kana se du mai na even makoi Indian Army in a Kang civil dress at Magi family is a person that they strike to at least in a German or in it. Other Mamta Lake there. Adagi Manipur Wang was like we talk to there. Madam the Madu the aggression implications lay. Manipur Manung Daki, he never lanting what do they quite right now. That is all right. She was constantly coming in.